Shubor nakaslem jong udongsan hima. Judicial inquiry. Teka judicial inquiry hi nakaliang kajonga karong pudang judicial inquiry. Ni kimidenti kadong ba kali kalong fair ni inquiry. But ngi scam ki brio ki bedan bata hang to hi ngi scam order dat ni inquiry ngi scam ki professor Pau. Professor Pau ya ke jinsha kumalaja ka Frederick yu bulai Agos yang aku kuwi hang tai pemulai. Kabalai ha kabari bat sia pi akam de pemulai kuar. Kon nakaliang jong sarkar kumalakan du nakaliang jong darbar jong mulai lapular pat kani ga i ha ka jing start long nakaliang si minister kumalo konbi ga message saki. Bat ka basaw ko ban ha ka badai bat kin ka suspension. Ka suspension na kabanta ki polis ki bata ha ka tugas ni. Ban sim ya ka jim ko do jong ba shi hap ban suspend tikali nakaliang jongaro ngalong ni scam ni kani baka sarkar ga don kam ya ka ban pakhat kumbala dep man rai hati rai jong ya sing halang rekat mengar rekat kuwi badan la rai ka long ba kini ki police officer don kam suspend hap ban suspend ban hap ban le kum kaan pi ba ong suspension kamut ban penduk kami brio ka suspension ka bamut ka long ba report nang ba inquiry ka long fair kan long impartial na ka daw don kam lak no ka long ban weng no gini police officer ko pa alat ka ning inquiry bakan yan dia ka shkop na example ka way lon gi jingja ki ba ha po ang thia po de hi aga ba weng ni he police na thap ye we ka long kami apo hapor ba do ka jiki ang thia po delhi nakaliang ka sarkar delhi kana suspend jo police officer ka taw be top police officer la suspend di kajimut ko ba alat baga inquiry ka long fake inquiry di hangni ru nakaliang jong sarkar kamde bale ran nakaliang jong ka ban suspend ye kini ki officer kadang ba inquiry kan long fair and square ka ban nakaliang jongi ka long community bat ka ba khado ka community nakaliang jong hikmat ni community ba ka time frame ka time frame ko berbo katu ka di berlong katu hi mudi berpejong yang kata nim kuat ngomong ba kani ka inquiry ko mo mata kan su bahkan dili hang ni hang tahi mana kuat nak yang sarkar makan sim sidas amang mengila sim ngila do kalau ya ka men sim brio maka badai bat ka suspension ni option la ong lakan sai benda ka we ka long haban suspend dengan kemudian kami yang mentang benar kali ada cuma kalau menjelam ya ki ayah kalau ki itu dia mulai dari kedua minister bandua suspend dekai bala rai nak kali yang jungi kalau kali yang jungi ni rai dengan yang jungi kalau komto bercakap suspend hap ban suspend kami kemudian kami nak kali yang jungi banyo banyak hamha sebatai bah agak pedai bat kali suspension ni officer second bah ka hamdai bat kali ka akan di assembly ke mansawan assembly ke sawan ngin second ha pamde ngal ong pi ban kaliang jo sota kamde ban ran ban suspend ya ki officer ki berarti ban sim ko ya ka ya an ho pakti maki dam ki khap ki belajar puntu kalau haki benta jo dari India sarkar ki suspend tamanla ban alat maki inquiry ke ba kanong fair ye kan ni mentaru kabada ba sarkar fidelity ke sarkar kanong bala bahkan weng no shwa kani ya kani yang suspend no ini officer shwa ka assembly session dari raja khat bakam merang yang sarkar kamweng dekat benda jonga kalau marah assembly mbak session maha assembly ban suction sheet mbak week ki benda ki bade hak bukan gini case yang jatang hak pujat yang hak benda joka